itangazo ry'ibyemezo by'inama y'abaminisitiri nk'uko yateranye munsi w'ejo igashyiraho amateka ndetse n'amategeko agiye atandukanye nk'uko tubigarukaho hano kuri Wasam TV Show. Iyi ni channel rero yagerageje kandi izakomeza kugenda ikugezaho amakuru agiye atandukanye. Rero reka tukugezeho ibyemezo by'inama y'abaminisitiri. Repubulika y'u Rwanda, ibiro bya minisitiri w'intebe bikaba ari byo byashyize hanze itangazo. Hari kuwa mbere tariki ya 8 Kamena 2026 inama y'abaminisitiri rero yateraniye muri village Urugwiro nk'ibisanzwe iyobowe na nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Kagame Paul. Ni inama rero y'abaminisitiri yemeje umushinga w'itegeko rigena ingengo y'imari ya leta mu mwaka wa 2026-2027. Iyi ngengo y'imari rero izibanda ku kongera umusaruro w'ubuhinzi, guteza imbere inganda, kwihutisha ihangwa ry'imirimo mishyashya ndetse no kubaka ubukungu butajegajega bw'igihugu. Ku ngingo ya kabiri rero inama y'abaminisitiri yamenyesheje ibyerekeye icyorezo cya Ebola gikomeje kugaragara mu karere k'ibiyaga bigari ndetse n'ingamba u Rwanda rwafashe zo kugikumira aha mu Rwanda. Minisiteri y'ubuzima rero yakajije ingamba zo kwirinda, gusuzuma ndetse no kugenzura abinjira ndetse n'abasohoka mu gihugu banyuze mu mipaka yose hagamijwe kurinda ubuzima bw'abaturage. Kugeza rero ubungubu nta bwandu bwa Ebola buragaragara mu Rwanda kandi rero ibikorwa byose bikomeje nk'uko ibisanzwe. Abaturage rero barakangurirwa gukomeza kwirinda ndetse no kubahiriza amabwiriza y'inzego z'ubuzima. Ku ngingo ya gatatu inama y'abaminisitiri yemeje imishinga y'amategeko ikurikira. Umushinga wa mbere n'umushinga imishinga y'amategeko yemera kwemeza burundu amasezerano y'inguzanyo hagati ya Repubulika y'u Rwanda ndetse na Banki Nyafurika itsura amajyambere. Yerekeye rero inguzanyo z'inyongera zigenewe gahunda y'iterambere rikomatanyije ni rishingiye ku ikoreshwa ry'amazi ndetse ya muvumba. Ku mushinga wa kabiri kandi inama y'abaminisitiri yemeje umushinga w'itegeko ryemerera kwemeza burundu amasezerano hagati ya Repubulika y'u Rwanda n'ikigega mpuzamahanga gitsura amajyambere yerekeye impano ndetse n'inguzanyo zigenewe icyiciro cya kabiri cy'umushinga wo gufasha impunzi ndetse n'imiryango yazakiriye kwinjira mu buzima busanzwe no kwivana mu bukene. Imishinga y'amategeko rero yemerera kwemeza burundu amasezerano y'inguzanyo hagati ya Repubulika y'u Rwanda n'ikigega mpuzamahanga gitsura amajyambere yerekeye inguzanyo zigenewe umushinga wo kunoza ibijyanye no gutwara abantu ndetse n'ibintu mu mujyi cyangwa se mu mijyi. Hari undi mushinga rero ukomeye cyane n'umushinga w'itegeko ryemera kwemeza burundu amasezerano y'inguzanyo hagati ya Repubulika y'u Rwanda n'ikigega mpuzamahanga gitsura amajyambere yerekeye inguzanyo igenewe gushyigikira politike y'imicungire y'ibiza mu Rwanda. Aho ngaho rero
harimo uburyo bwo kubona inguzanyo yihutirwa cyangwa se yihuta igihe habaye ibiza cyangwa se ibihe by'amage bitunguranye u Rwanda rutari rwiteguye. Aho ngaho rero u Rwanda ruzajya ruhita rubona inguzanyo yihuse ku buryo abo bireba bahita bahabwa ubutabazi bwa vuba na bwangu. Dukomeza rero kugenda tureba imwe mu mishinga y'amategeko leta y'u Rwanda yakomeje gusinyana n'ibindi bihugu kandi ikemezwa ni iyi ikurikira. Ni umushinga w'itegeko ryemera kwemeza burundu amasezerano hagati ya Repubulika y'u Rwanda na Botswana yo guca burundu gusoresha kabiri ku byerekeye imisoro ku musaruro n'ikumira ry'inyerezwa no kutishyura umusoro. Ibyo byose rwose ngo Botswana igomba kubifashamo u Rwanda bakabifatanyamo, no kuvuga ngo ibijya hanze y'u Rwanda bikagenda rwose hagabanyijwe imisoro, kandi no kuba imisoro yemeranyijweho kuba itakishyurwa, ibyo byose bakabikoranamo. Hari undi umushinga w'itegeko rero, imishinga y'amategeko yemerera kwemeza burundu amasezerano yo gutwara abantu n'ibintu mu kirere hagati ya Repubulika y'u Rwanda ndetse na guverinoma za Algeria, Azerbaijan, Botswana, Costa Rica, Guyana, Maroc, Senegal, Trinidad ndetse na Tobago n'ubwami bw'Abongereza ndetse na Ireland y'Amajyaruguru. Aho ngaho rero uwo mushinga nawo w'itegeko waje kuba waganirwaho n'inama y'abaminisitiri kugira ngo bawemeze, ubundi u Rwanda rujye rukora ingendo muri ibi bihugu ntacyo. Nuko rero turakomeza kugenda tukugezaho imwe mu mishinga y'amategeko yagiye ivugwaho muri iyi nama y'abaminisitiri. N'umushinga rero umushinga w'itegeko ryemera kwemeza burundu amasezerano ashyiraho ikigo nyafurika gifasha mu gukumira no guhangana n'ibiza, Afririsk Capital ARC Agency. Icyo gihe rero ubwo u Rwanda narwo rukaba rwakidisikasinzeho bakaba bawemewe. Ku ngingo ya kane, inama y'abaminisitiri yemeje politike, ingamba ndetse na porogaramu zikurikira: ishyirwaho ry'ikigo cy'igihugu gishinzwe ikoranabuhanga ry'ubwenge buhangano cyangwa se artificial intelligence, kizihutisha iterambere ry'ikoranabuhanga, guhanga ibishya, gushyira mu bikorwa ishoramari ndetse n'imiyoborere hagamijwe gushyigikira impinduramatwara mu by'ikoranabuhanga no guteza imbere ubukungu bw'u Rwanda, tugendeye kuko isi iri kugenda yihuta. Kandi nanone hazabaho ivugururwa ry'amasezerano hagati ya guverinoma y'u Rwanda n'umuryango mpuzamahanga w'ibihugu bisangiye uruzi rwa Nile, ahesha uwo muryango uburenganzira bwo kugira icyicaro ahangaha mu Rwanda. Itangwa ry'impushya zo gucukura amabuye y'agaciro rero na kariyeri, ibyo ngibyo nabyo bizasubirwamo cyane nk'uko byaje kuganirwa n'abaminisitiri. Gukodesha ubutaka bwa leta buri mu karere ka Karongi, sosiyete yitwa Zipline Limited, nabyo biri mu byaganiriwe. Ku ngingo ya gatanu ho inama y'abaminisitiri yemeje abahagarariye ibihugu ndetse n'imiryango mpuzamahanga mu Rwanda abakurikira: Bwana Jeremy Byrne, ambasaderi w'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi mu Rwanda, afite icyicaro i Kigali mu Rwanda. Kandi Dr. Simone Kanapa,
ambasaderi wa Australia mu Rwanda afite icyicaro ariya i Nairobi mu gihugu cya Kenya. Madamu Dele Eko uhagarariye ikigega mpuzamahanga kigamije guteza imbere ubuhinzi IFAD mu Rwanda afite icyicaro hano i Kigali mu Rwanda. Ku ngingo ya gatandatu, inama y'abaminisitiri yashyize mu myanya abayobozi bakurikira: urwego rushinzwe kugenzura iyubahiriza ry'uburinganire ndetse n'ubwuzuzanye bw'abagore n'abagabo babo mu iterambere ry'igihugu GMO. Uwo nguwo yashyizwemo ni Bwana Habiyaremye Rurihose Florien, umugenzuzi mukuru wa gender wungirije ushinzwe iyubahirizwa ry'uburinganire, yongerewe manda rero. Urwego rushinzwe iterambere mu Rwanda RDB, Bwana Ineza Izere Gratien, internal auditor advisor, uwo nguwo nawe akaba yageze muri urwo rwego. No kuvuga ko inama y'abaminisitiri yakomeje kugira ngo nyine ikomeze kugenda yiga ku iterambere ry'u Rwanda, uko byagenda kugira ngo u Rwanda rukomeze kugenda rutera imbere. Byakomeje kugenda rero bigarukaho n'inama y'abaminisitiri, harimo n'ibi ngibi yuko inama y'abaminisitiri yize ku bintu byinshi cyane bigiye bitandukanye, aho urwego rw'igihugu rw'imiyoborere RGB, Bwana Minani Faustin yagizwe Head of Service Delivery and Good Governor Department. Uwo nawe akaba yashyizwe mu myanya n'inama y'abaminisitiri. Bwana Murindwa Anatole yagizwe Head of Research and Homegrown Solution Department. Madamu Mulungi Anita yagizwe Service Delivery Division Manager. Uwo nguwo nawe akaba yashyizwemo. Madamu Munganyinka Taima Lydia yagizwe Registration Division Manager. Bwana Niyikora Silver yagizwe Applied Governance Research Analyst. Uwo nguwo nawe akaba yashyizwemo. Kandi no mu kigo gishinzwe amashuri makuru ndetse na za kaminuza HEC, Higher Education Council, Dr. Habimana Olivier yagizwe Head of Department of Digitalization and Research. Kandi Dr. Nyiringango Gerard yagize Division Manager for Post Parity Enhancement in General Education. Kandi Bwana Shyaka Elix yagize Communication Analyst, naho Bwana Mushambalo Richard yagizwe Legal Analyst muri icyo kigo cya HEC. Mu bindi byakomeje kugenda byigwaho n'inama y'abaminisitiri muri iyi nama yateranye ku munsi w'ejo, nuko minisitiri wa siporo yamenyesheje inama y'abaminisitiri ko rero kuva ku itariki ya 14 kugeza ku itariki ya 13 kugeza ku itariki ya 14 Kanama 2026 mu Rwanda hateganyijwe isiganwa mpuzamahanga ryitiriwe amahoro, Kigali International Peace Marathon. Rizaba rero ku nshuro yaryo ya 21. Minisitiri w'ibidukikije yamenyesheje inama y'abaminisitiri ko rero ku itariki ya 2 kugeza ku itariki ya 6 Ugushyingo 2026 u Rwanda ruzakira inama ya 38 y'ibihugu bihuriye mu masezerano ya
Monitorio. Rero ubwo inama yahise irangira nuko ibyemezo by'inama y'abaminisitiri byavugaga i Kigali ku itariki ya 8 Kamena 2026 digital signed, ubwo bikaba byashyizwe hanze n'ibiro bya Dr Nsengiyumva Juste, minisitiri w'intebe uyoboye hano mu Rwanda. Nuko nguko rero natwe hano kuri Wasam TV Show twahise duhitamo kuvuga tuti reka tukugezeho ibyemezo by'inama y'abaminisitiri uko byari byifashe ndetse nuko byari bimeze hariya muri village Urugwiro. Gusa mu yandi makuru yacu y'ubutaha turaza kugaruka byimbitse ku bintu byakomeje kugenda bibaho bishyashya, cyane cyane yuko hahise hahangwa ikigo gishyashya, kiriya kigo n'ubundi gishinzwe ibintu bijyanye n'ikoranabuhanga, dore ko kuri iki gihe biri kugenda bitera imbere cyane. Turaza kugenda byose rero tugende tubigarukaho. Icyo usabwa gusa no kuguma hano kuri Wasam TV Show, icyo usabwa nta kindi gukora subscribe, like ndetse na share na comment, byose byatunezeza. Iyi ni Wasam TV Show, ugire ibihe byiza.